Ngapda sabai pi ki parlo ki stradun pe yakan ke video hakan ke channel. Hato kelen Mbappe ulaban penting yakan goal contribution Lionel Messi hakan likibon. Bat sakan do gol donkam. Kelen Mbappe na ka PSG banu Alexandre Lacazette na ka club Lions. Kilong ki arngut ki press ki banyak ni yaka top scorer hakali ki won taka samoy hakaba kini arngut ki otep mar arf south liki goal haka jingele kai hakali ki won taka samoy haba pai shaka club PSG hato kelen Mbappe ulan emban penking yaka goal contribution Lionel Messi naka club PSG hakabo kelen Mbappe mta uyo hadu arpu prat liki goals contribution na lipot liki jingele kai hakali ki won kadba Lionel Messi pat uyo hadu katsant liki goal but katsant liki assist habaya kinlang kalong lipot liki goal contribution na arpo prat liki jingele kai hakal liki won menta ukelen Mbappe dun kam saat liki goal contribution na kam taban yarengkat but ka goal contribution Lionel Messi ka jingele kai kabrangsa jong ka PSG menta kadang sa south liki jingele kai Hato ukelen Mbappe Gula nem bantam king ya kate ka goal contribution Lionel Messi handro ya pai pat show Lionel Messi menta ula don ber club na kam taban training ban penkre ya ka jingele kai persya ya ka ajasio ya kanela pentikna da ukush jonga club PSG Christopher Galtier kumta ka syam jinge yo kalen Mbappe ban penking ya kate ka goal contribution Lionel Messi namar Lionel Messi ru unyai pitang ban ya kai biang na ka club PSG Nakamta ki South League jingele kai ki ban sawan te parlong in sapai adu madakut ke jingele kai kali kiwan Hato kalen Mbappe ulan eman penking ya katai ka goal contribution Lionel Messi bat Hato Lionel Messi udang lan em ban plus susu ya ka goal contribution jong naka club PSG mentaka samoy hakali kiwan te parlok tang kili kibor ngangai pilas nutu ngin secondu hakawai pat ka video kublai shibun